Zasha ubingelela uqumba amaqumba laqumbi selesele entaba ngikubingelela bukhoma ngilaka sasola abantu base Chesterville nabaseMayville kama siqhawulane bayazi ukuthi kuhamba kanjani ikhona la ngikhona esasoli igama lami nguThabiso wakacele ngilaka uhlanga media ngaphansi kweshow emnandi ngendlela esimangaliso bathi ke why mina episode 7 part 2 ziyakhala njengoba silana namhlanje ungacathi sizodlala la sizosebenza sifuna ukuthola kabanzi ukuthi kwagcina kuhambe kanjani kulesa story sika Sifiso benozanele uyakhumbula ukuthi uzanele wekade nenkinga lapha ya umkhonyane wakhe esola ukuthi ulale noma wakhe ngenxa yezinto awazibona efonini yama wakhe and ayikho lula lonto leyo sayikhuluma yaba utalatiya abasala abantu bengazi ukuthi bazothini ba-comment abajajayo namhlanje sifuna ukuzwa ukuthi kahle kahle yaphetha ngokuthini susa sodweshu siyasazi indaba yefoni nento ukuthi nento ekuthiwa yenzeka uyabona so sifuna ukwazi namhlanje ke ukuthi ithini into baqhubeka bathi bathandana noma bayeka noma mhlambe bayilungisa noma walala naye noma kalalanga naye ngoba ngalela langa wekade ephike akalalanga naye ake sihambe siyoza ukuthi kwenzakalani ngempela walala noma kalalanga yini naye why mina episode 7 part 2 xebu izathi ngiyasazi angibukele lapho ke bese yangichaza ukuthi kwenzakalani ayisalonda leyithombe lezela ithombe hayi ibu bafo ngathi I see you understand that lokhu mana phela bafo ithombe zomuntu wesifazana onqunu lezi ngingachaza imake mana wesisi ngingachaza no bafo imancane ithombe mhlawumbe okay ifoni beyisetshenziswa ba leyo phone leyo ifoni kamama wami lo mbona lapho uma wami ithombe uma wami lo mbona lapho usendela yena lo manuthi lawo bengicela ngichaze lento hey manje nami ngithanda ukuba maybe afufuna bengicela ngichaze lento le angaze ngiyibona yodide nje iyona into engihlalisile ke khawuthi ngabuyike lokube kuthi mhlawumbe mfethu ukuthi wabamba ama-calls ami kodwa mfethu la usho ukuthi inkinga mfethu yini bengeke kuzisathi kuze imake bafo usathi ngiba ngibamba ama-calls wakho ngibamba ama-calls wakho phezu kwala manuthi lawa asendela umamami why uma bese kuphela intombi vele mana bafo ithombe engizibonayo azikho zakhe ngibone ezomuntu wesifazana udlala ukusa angithi besenda azokuvula once uma mase qedwe ukubona ngaphinde kubona abantu abona lapha lapha kude kusendela lapha of you once ima bafo uma wakhe yeah boxoxa vele naye yeah bengixoxa naye bengiya nakubo futhi nje nosebezile okay ithombe lezi bomcela zona ukuthi akakusendele no bengamcela ithombe ukuthi ngimsendele that's why ngithi bengifuna ukuthi ngimchazele yena ngakho bengisho bafu ukuthi mana bafu leta incananga ngalendlela ngathi ngibone ngathi ulekuse kakhulu ima le ithombe masifika ake ngithi nje sokuqala esafika wenza njalo sangithusa kodwa manje kwanzima ukuthi ngimtshele because uma wakhe wenza kanje that's why ngithi ngicela ukuchaza lento le from the beginning ukuthi kahle yaqala kanjani kwenzakalana yabo njengoba ngisho ukuthi angaze ngamjolela angaze kwakhona into ethepheceleze engiyenzayo ukuthi bengathanda ukuthi ngimhethe masikisi ngimpula inhliziyo ngenxa ukuthi la kuma wakhe wenza into efana njengale ngendlela ebavo uma wakhe exactly ngendlela udlela benayo noma Sifiso usifuna ukungidina usifuna ukungidina kodwa into yenza izomcika nongaphamisa umoya izomcika lento yenza ngoba oqala imachazela lalela yabona manje isikhathi sokuthi ngilalele siphelile ayikho into engizoyilalela kuwena because ubolile
Okay, mbukeli. Sizathi uqale silungise izinto la. Uyabona nje. Senze sakhanda kwabe se-studio ngenxa ukuthi sifika isikhathi sesinje kumnyama ngaphandle kodwa wena bekumele sisebenze. Boyophatheka kabi ukuthi ngolosithathu kuthi wakhona ukuthi siyivezile. Ekugcineni kosuku kumele silandelele udaba nodaba uzokhumbula ku-episode 7 udaba likaNangu sisuzanele benomkhonyane wakhe uSifiso wakazuma babekade benenkinga lapha uSifiso angazi ngizoyiphapha ngithi le ndaba ngibona ngathi so right. Yeah, single kakhulu. Yeah, ngiyabona ukuthi ngathi so right. Ay. Okay. Mhlawumbe ake usithathe nje usibeke lapha yami. Ngingaqhubeki nje kakhulu. Ake uqale ubatshele igama lakho. Ukuthi ubani? Inkinga yakho kwakuyini? Size sihlangane. Ngiya-understand ukuthi sasingabhalelwanga uwena, uzokhumbula sasibhalelwe umkhonyana. Kodwa ngokubuka ukuthi umuntu kahle kahle kuyena nenkinga uwena. Yeah. Bekumele silandelele ukuthi wagcina unjani because sasikuzwela shem akekho umuntu okabe nenkinga esimayifana nale mawukuthi ukhona mina ngaqala ngawo ukuzwa kuthiwa kunenkinga efana nale. Yes. So ngifuna ngibeke nje kusukela lapha ukuthi okay naku bese utholile ukuthi kunento kanje isibindi sokuthula yabo ngoba wathula awangamtshela noma sowubonile kodwa awangamtshela wayithulela nje kwakuyini ebangela lokho. Okay, nginibingelele balaleli. Naphuthi maqhumbana. Yebo. Igama lami Chiphuza likhumbula imini inzwaka kaDlamini from eNtuzuma. Umlisa nobudlelwane naye. Sengibiza ngomlisa phela manje because izinto sezashintsha. Yeah. That time ngangi in denial kahle kahle. Because into khona ukuthi uyibone uyizwe but ungayi-understand futhi ungayikholelwa ukuthi lento ingabe iyona ngempela ngangayikholwa kahle kahle ukuthi it's true. Sonzulo uyafona yena niyakhona ukukhuluma mhlawumbe kuncenga ukuthi buya yena staff. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe njengomuntu mhlawumbe kwafana ngabe uyadinwa uthi ayi awuphume kumina wena wenza ukuthi yini bekubambayo ingenxa ukuthi nje awuyibelieve yonke lento. Ngangayikholwa into yayinzima kumina. Yayinzima into nalento ngiyibona futhi lo muntu oyenzile akasekho ngikwazi ukuthi ngibuza ama questions kuyena ufeni futhi lo muntu futhi umuntu bengimthanda ngimthemba bengalindele lokhu kuyena. Bona wangilimaza kakhulu because into yenziwe umzali wakho ayipholi. Ngicela ukuthi mhlawumbe ukuzubhlungu mhlawumbe ukhona uzokhona mhlawumbe ukuthi umbuzo ukuthi why. Now she's no more. Angikwazi ukuthi ngimbuze ukuthi kwenzakaleni why yenze lento. Yeah. Yabo. Manje umbuzo omunye kade ngisibuza wona ukuthi ngithema ngithi ngiyeza ngifuna ukuzokubona ngitshela ukuthi uzokunikeza ilocation then ngilandele ilocation seyingisa kwenye indawo hayi le ndawo ebengitshela ukuthi ngizokufica kuyona yindaba manje sokuhlala la. Isimo sibanga sihle angifuna ukuqamba amanga sizamile naye usifisa ukuthi sizama ukuthi silungise then ngakhuluma ke naye nami ngitsho ukuthi mhlambe ukhona mhlambe into azoyisho mhlambe umehluko kunale ngiyaziyo mhlambe ngizama nami ukuthi ngidlulise ngamncanga ukuthi ngicela khuluma iqiniso if ekhuluma iqiniso mhlambe sizoxolelana mhlambe sibuyele simeni. Yeah, because ngicabanga ukuthi mawuthi makakhuluma iqiniso bokunokuthi mhlambe iqiniso lizophuma elokuthi akakaze mhlambe abe nokuthintana noma wakho mhlambe akakaze avaleleke endaweni eyodwa noma wakho akakaze mhlambe azithole enza ucansi mhlambe noma wakho mhlambe uzokhuluma okuhlukile ukuthi hayi amanga bona cishe kwenzeka kodwa kwenzeka. Exactly. Okay, but mina ngakuthola kuyena ke mase ngithi akakhuluma iqiniso ngimncenga wangithola ukuthi uyaxolisa balalile not once not twice so many times. That means the chance bethu nje beyisebenzisa futhi isilima bekuyimi. Buzanele kahle. Then lonto yangilidela ukuthi nje I don't think ukhwala emhlabeni umuntu ongakwazi ukuthi athi noma ethi uyaxola ngaxola into kanjalo. Ngawuthi ngesilimi esingakana umntwana ngiwumuntu onenhliziyo enhle kangakanani. Mana ke mangabe uthi wena makakhuluma iqiniso yena uzokhuluma iqiniso ngoba uyitshela ukuthi uzoxola. Yes, phela ngakusho nje ngathi makakhuluma iqiniso ngizomxolela. Ngathi nje ayikho into ezolida ukuthi sixolelane ukuthi akhulume nje iqiniso nje abeclean. Awukade khona ngizokwazi ukuthi ngimthele. Uphi manje? Ngiyacabanga ukuthi la besihlala khona phela mhlawumbe angimazi because nga decide ukuthi kunokuthi ngilo ngibala
ngakhetha ukuthi ngisuke nasekhaya ngishiyene ngasekhaya cause nje kwakhona lokho nje lo uyazi ke angithi mina thina esibhalela wasibhalela ku Facebook, then from Facebook sathi sikhuluma naye ku WhatsApp. Ngithe ngithi ngiyachecka ku Facebook sewangiblock, mangichecka ku WhatsApp nakhona futhi sengiblockile. Ngiyazama ukumfonela ngenye inamba sakhuluma naye sayibantu abavumelana ukuthi sobonana uma ngabe sesizobona wena. Yes, ngithe ngithi ngiyamthinta futhi insukwini ngisamtholi. Ngobusiyalazi iqiniso ukuthi kwenzakalani. Ngase ngiyadecide ke nami ukuthi nami yazi ukuthini kunokuthi ngilongiphila kule nto, let me move on. Imake okay naye lento siyayiveza kulokhuzana ku YouTube. Unabantu abasondelene nawe, ngaba omakhelwane, ngaba zihlobo, ngaba ama siblings wakho, kungaba oba nje bonke abantu abasondelene nawe, nabantu kade bemethemba kakhulu uma wakho, abanye besonta naye. Ifika kanjani kubona lento ukuthi kunesiga esithi masibe nje esenziwe uma wakho esadla mvana? Hey, akubanga kuhle kwabanye abakuthola, but ngangathandi ke ukuthi ngibe ngathi ngiyamhlambalaza ngoba engasekho. Nanokuthi njengoba kwakade ngingabhalanga wena vele obvious kwangesinhloso yakho ukuthi uyiveze, kube nezinto ezikuphushayo ukuthi ikhulume. So ba responda kanjani? Hey, abanye bazolana nami kakhulu because uma umuntu bethembeke nami futhi nami ngithemba nami ngakho lento ngithathe isikhathi ukuthi ngiyamkele because bengilimaza kakhulu because bengakholwa. Mhlawumbe ukuthi mhlawumbe umama kamakhelwane umama omunye mhlawumbe bengezwe not owamza. Odadewenu bathini yabona? Abanye banakho phela lokho kodwa kuqala baqala bangakho ngathi uma ngiyamsukela. Until bazi uyaconfessa yena athi yes bakwenzile. Izuye phayina abaqala ke nabo but akungenanga nakubona kahle. Angenanga nje kahle ngoba mthatha kanjani manje lo mfana uSizwe? Akekho umuntu ongamzonda ekhaya. Akekho umuntu because uhlakaza umndeni nje. Ngifuthe manje ngifuna uqama ngizwisile bona ubuhlungu. Ende kunento engayiqaphela ukuthi engazuthi bewusibaro othandwayo, bebemkhonzile abantu kini, bekhona ukufika noma inini kini abantu bemthanda yonke into right. Kakhulu but because befana ukuthi ngana sekhaya. Wazi na bengathi ngana sekhaya nje bekithi ngangekho uma ukuthi khona isidingo esidingekala ekhaya. Uma ngithi nje yazi ekhaya kudinga ukuthi nabo bekhaya bengahesitate ubaba umfoni yami ukuthi nje asinenkingi kanje aphuthume lapho uma ukuthi mina nginazo isikhathi ukuthi ngiyelapho. Ay But wonke umuntu wathola ukuphoxeka nje mase kuthiwa ukuthi nje ubenza into kanje. And futhi okungaba laba yazi naye umndeni bakhona abesilisa. Ngibona ngibona ukuthi bangasi babathi bambona ngempela bangamlimaza because kushuthi bebenza into ekuthiwa isilimo because bengena bekhona mabesuka behamba mhlawumbe bashingana la ekhaya kanti cha sephenduka indoda kakhona la ekhaya. Manje ukhona umsebenzi owenzayo njengoba usuhlala ngapha? No, njengamanje ngisaqala ibhizinisi lamphansi. Qala ibhizinisi lamphansi, ngiqala yonke into yamphansi nje from scratch. Umsebenzi nokusathe ukuphela kancane. Ngiqala ibhizinisi phansi nje. Yeah. Ayikho into mhlawumbe eyicertificate ngoba kunabantu abasibukela ekhaya. Mhlawumbe uthola ukuthi kunecertificate esithiza athi umuntu ayi ngeke angimsiza udadewethu ngoba uya understand ukuthi usukaphi, unesitory sakhe asaziyo, uya understand ukuthi usukaphi. Mhlawumbe kukhona okusa qualification yana ngabe icertificate nje sento thize othi hayi ngiyakwazi ukwenza ukuthi akukho mhlawumbe khona umuntu ongaqhamuka ukuthi hayi animbizi ngimzamele. Ngaba ngisiza kakhulu nginawo umsebenzi enginawo ngiyenza ama detergents kahle into zokuclean. Ama detergents ngiyazenzela, ngiyazimixela, sunlight liquid yonke into cleaner nje ngiyazimixela. Ama tissue oil ngiyazenzela, insipho la ama scrub asebusweni. Yes, konke nje o turmeric soap kanje ngiyazenzela zonke into kanjani. Base ngicabanga base ngithola ama scent soqala lo ama car wash ke nakhona because inhloso yami ukuqala into from scratch angifuni ukuyothenga into bese ngiyidayisa. Ngifuna imixa mina by myself. Into engiyishayela kakhulu izandla ukuthi udlule esimweni esikanje kodwa ungalilahli ithemba kunaloko kodwa uzama izinto ezizokuphusha uye phambili ngoba ayikho into emnandi njengokuthi umuntu okade mhlambe ekwenza into ebhlungu ngaphambilini ngenxa yokubuka wena nokubuka ukuthi mhlambe financially ungakanani kuhambe isikhathi athi mase kubona sowunamandla ngokwedlulele uyabona ngaba ukuthi mhlambe ezinye izinto eziyomlimaza enhlizweni usifisa ukuthi athi mekubona akubone sewuthe ukukhula financially, sewuthe ukukhula nangokwebusiness sewuthe ukukhula because uzothimezama ukusondela kuwena kube khona lesisindo sokuthi ayingeke lo muntu wasedlala kwenye league
yabo kube nzima kodwa ungitshele mhlambe njengamanje nje noma mhlambe esikhathini esedlule siqeda le interview esabanayo kube njani ubudlelwane phakathi kwakho naye uke wazama mhlambe ukubuyela emumva la akahlala khona noma mhlambe uma ngabe ufuna ukukhuluma nawe beyakini bekwenze kanjani manifuna ukucommunicate until kuze kufike lo suku lokugcina la khona ethi walala naye umzali wakho benihlangana kanjani ngicawuthi ngaya endlini because bekhona izinto zami bezikhona laphana ngaya khona but kwangisinda because ngacabanga ukuthi nje sengifikile khona ijothi nokhaya zithini angiye ngoba vele ubufakazi bethu nami anginabo kahlehle because bengakavumi iqiniso lonke ngathi sengifikile khona mangimbuka ngavele ngacanga ukuthi what if ulalile nayo mama should be ngilale ngalomuntu ethelela nomama wami ngabona this is not kodwa ucabanga ukuthi kwake kwenzeka ukuthi ulale nomuntu olala noma wakho phela ngangisengiyinganya kwamina kahle ngangisengiyama ukuthi ikwenze should kwenzekile vele ngingazi but now sengiyazi senginyanya nje kwasani nje because uma ubheka ngokwakho ucabanga awuyidingi lokhuzana awuyidingi mhlambe into mhlambe esa social worker like psychologist umuntu ongahlala naye phansi mhlawumbe umthuleli usizi lakho ngiyaqonda ukuthi nje basikhuluma njengamanje mhlawumbe kukhona okunye okuvukayo kodwa angeke kufane nomuntu ozothi mawuhleli naye uhlale phansi yena lalele wena until uzuqede ukukhuluma ubuhlungu bakho bese yena ikutshela ukuthi okay mina ngokubuka kwami because lo muntu wenzile psychology uya understand ukuthi mawukhuluma kanje mawenza kanje isizathu kungaba yilezi mhlawumbe okuphi ukunyangeka ongakudinga ukuze kufinyeleleke ekutheneni uba right ngicabanga ukuthi mina ngokwami ukubuka so right ngendlela engibuka ngayo ngingayenzanga nje psychology kodwa khona into engasala ngaphakathi ngasonke isikhathi engahlezi ivuka nasesikhathini eswrong thola ukuthi nomunye umuntu kodwa lento isaloku imile emqondweni futhi iyafuna ukuvuka uyabona ukuthi uma ngabe ubuka ukunyathela kwalowo muntu ukhumbula ukunyathela kwasifiso bese uyakhumbula ukuthi le step sokweqa kanje usifiso wathi mesishaya washaya wabe sekwenzeka ukuthi nalo muntu ashaye leso step bese uyitshela ukuthi uzokwenzeka lento eyenziwa usifiso kanti cha ushaya le step nje yena ngoba ufuna ukwelela ngala khona uthola uthini angithi yabo bese wena ubuka ngalehlelo ukuthi usifiso wenza nje bese kwenzeka kanje awucabanga ukuthi lokho mhlambe kungenzeka mangathi uthola omunye umuntu njengamanje angazi ngombani anginayo mhlawumbe ngenze mhlawumbe ngiyadinga because njengamanje angakazi ngibona ngiba nomunye umuntu because angiboni mhlawumbe ngathi ngawazi mhlawumbe ukuthi ngitrust mhlawumbe ukuthi mhlawumbe vele ngiyeke ngamthemba kakhulu usifiso mhlawumbe ngiyabonga bese nje bengaliboni nje liphuthe lifanele ukuthi ngenzeka angithi yabona ke inkinga iyona leyo ukuthi sifike soniwe abanye abantu bese kufika abanye abantu babe o shoulder to cry on sikhalele kubona izidlule lento bese mase idlulile bese sithola abanye abantu yabona sinabantu bokukhalela sinabantu abasilimaza abantu bokukhalela sibe nabantu bokuthi sesi right sesifuna labantu kuzoba buhlungu ngoba uzofika ube naye lowo muntu lo shoulder to cry on kube right bese kuhambe kuvuke lento ukuthi awumthembi akuyeke bese uthola omunye umuntu lo kade kunyanga sonke lesisikhathi akasekho empilweni uyabona impilo yothanda njalo yabo so njengamanje ku-business right even though mhlawumbe usaliqala phansi kodwa uyabona ukuthi inqubekela phambili khona khona ngiyakubona khona ukuthi inqubeka phambili khona because bengimanje bengiqala ukuya ko-SAPS kodwa umuntu wesilisa njengamanje u-right ngisamsaba ngisamsaba kakhulu kuyilungelo lakho futhi nako lokho kuyilungelo lakho nako lokho kubalulekile ukuthi uzimbandakanye empilweni nomuntu usuzibona nawe ukuthi so fit enough usungangena kungeneke mhlawumbe othandweni usungangena kungabi khona inkinga kuwukuthi ke once washayeka uyohleza ubhekisisa yonke into uyaba and kwesinye isikhathi uzothi uyabhekisisa kanti sobhekisisa emntwini wrong ozodinga yikona lokho kubhekisisa lokho self defense ngesikhathi angithi yabona khona inkinga wena ngicabanga ngaba khona impela lapho ngoba ngempela phela ngokuthi njalo la ngekho sidingo khona kuthoma sengizomgada lento mhlawumbe niyamlimaza kodwa ngiyajabula mina ngijabulisa ukuthi ngiyakubona ukuthi uyaphila right yonke into ihamba kahle yebo nakhuluma naye usifiso kodwa ke kushuthi iqiniso lakhe alikuhlalanga kahle ongeke mhlawumbe kube kwakuthiwa wayekade lale nomunye umuntu waye uma wakho ngabe njani
mhlawumbe kuzoba ngcono mhlawumbe kuzoba ngcono ngeke igazi lami futhi wesiphatha uma uthi kwakwenzeka kanjani kahle kahle uma wakho ekade emsondeza lo mfana eduze lo mfana owayisusa lento phela manje vele into vele isuka kumanga ukuthi uma sense wayichaza iqala phela uma wadakala fika usithi neclace angazi phephuwile wafika enqunu zonke lento wathi uyabaleka wambamba yabo nje manje seyisula ke into uyena bembiza athi mayimbizi ekhala ngeke the time sibe reporter something bese ngithi now sifisa ngomcotha ezilapha sibe vele kuyitrick yokuthi vele mina ngazi ukuthi uyosiza yena kanti yena uyazi umsizela inhloso zakhe yebo kunoze sikufika uhleli nabo la bayini nini nabo omunye ingane yami omunye ukhazini ingane kaSifisa no kusiyona okay umficini naye okay be umuntu njengosifisa ukuthi bomthembe duze ngoba phela into engane ekhulile le bomthembe after this ngibone ngivele ngamsaba nje ngivele ngamsaba bonke futhi kahle futhi bekukhulu bese ngisengakwenza nakulezi ngane zasekhaya ezinye awuyadla intshebe futhi ukukhulu bengasakwenza futhi bokuyisigebengu nje futhi intshebe nje izikhohlakala le sinzima sengisaba umuntu onentshebe ngasinda konke intshebe nje sengiyisaba intshebe nje usiyabonga namhlanje sasifika media sazolisa incaba ba Chesterfield sizemalaithi ngicabangile ngithema ngibuye emsebenzini ngathi mina ngeke ngiyasebenzela khona mhlawumbe ngenzeka uthola ukuthi sofika sekumnyama kodwa asizama indlela ke kodwa madoda ukuthi sihlangahlanganise ngiyajabula kakhulu ukuthi ngiphinde ngikubone ngiyathemba business lakho njengoba sewuthe ukuliveza la kuhlanga media khona into ezokwenzeka angazi mhlawumbe ukuthi ungasaba yini nokuthi bangaqhuma kanjani abantu ukuze mhlawumbe cause kugcineni kosuku awusenayo umuntu obohlala naye mhlawumbe bekusupporta so uwedwa so njengoba so uwedwa angithi uyarenta la yebo ngiyarenta la yabo so mhlawumbe angazi inamba noma ungashaya inamba noma Facebook page noma yini just ukuthi umuntu befuna ukuthenga lezi zinto kade uzisho mhlawumbe akuphinde uzichaze izinto ezidayisayo just ukuthi be okay ngiyatholakala bakuthi WhatsApp ku Facebook ngikhona but angikho mningi ku Facebook okay yes kunonzwakazi Dlamini okay yes on Facebook na WhatsApp ngisebenzisa the same number it's 062 3394798 izinto engithola enginazo i-sunlight liquid i-domestos i-handy endi i-bleach i-pine gel i-stay soft bese ba i-tissue oil be i-turmeric soap kube nama-perfume now ngiyawenza ngiqala i-brand yami yama-perfume but kodwa ekuhambeni isikhathini ngizowathola ngiyaqala ukubizwa leli kaDompasi la nonzwakala lelazane lithanda uSifisa lakabe ngibiza ngalo nje no sisami nama ngiyajabula kakhulu ngiyajabula nje kunendlela osamukele ngayo siyabonga kakhulu ngiyathemba nabantu bazophenduleka lapha ekhaya kade babesibuza bethi hey funa usibuyisele laba abakade benzekile ukuthi lokuthi ngithi mina uNkulunkulu abangabe angithi yabona hey cha ngiyabonga kakhulu dadewethu siyabonga kakhulu lapha ekhaya ngiyathemba ukuthi impendulo nitholile noma uNtshebe nawo Ntshebe losikhathi wena ufuna yena hambile wena ayithola manje azikhali Ntshebe ngicabanga ukuthi washaya ngekhareni yasho lonto ipani amaqumba labaqumbise lesele ntaba bukhoma kuhlanga media yase Chesterfield wawukuphi wena why mina episode 7 part 2 siyivala kanje namhlanje sithi nje xebu